الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها وأن نسير في طريق مصالحنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه قال الله تبارك وتعالى واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله وقت الإنسان هو رأس ماله وعمله فيه هو حياته قال الشاعر الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع وقال آخر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني وقال آخر إذا كان رأس المال عمرك فاحترض عليه من الإنفاق في غير واجب نيجاب الله تدبه يتوري ودني الله سبحانه وتعالى انجولي انولاد صلى الله عليه وسلم kono jaabi Allah tedduɓe on daɓɓirama hulugol Allah watta yiili e makko kanko Allah o wi hule Allah e fi nde nyalande kadi nde ruttoyto ɗon e muɗum ɗum woni nyalande dargal ngal goto kala jonnite ko o tigi golluno kon awa kamɓe ɓe toñetake hay fus o tigi toñetake hay hunde e tooñe o tigi ko golli kon o yoɓete kala moƴƴereji ɗi o tigi golli ɗin Allah subhanahu wa taala on yoɓay o tigi ɗi o toñata o tigi ɗi ɗuytetake ɗi yeɓetake kono jaaɓe Allah tedduɓe anden kadi wondema tan neɗɗanke on tan o tigi on ko on tan ɗon tigi woni manankun o tigi on golle makko ɗen ko ɗum ɗon woni gurdam makko ɗan awa haray ko e nder tan on o tigi o gollata golleji weltinayɗi Allahu subhanahu wa ta'ala ko e nder tan on kadi Allah dandu o tigi kañum kadi tikkinta Allahu subhanahu wa ta'ala joni haray tan julɗo hana wonde yeebowo tan ko waɗi si tawi o tigi tiiɗiniki e yeebugol tan hande kadi haray moƴƴereji heewuɗi laawoto o tigi ɗum no moƴƴereji aduna ɗiwwo moƴƴereji laahara ɗiwwo si o tigi woni yeebowo tan haray aray kadi fuutimo o tigi perda heɓugol moƴƴereji aduna ɗin o perda kadi heɓugol moƴƴereji laahara ɗin ɓay tun o tigi woni yeebowo tan seede mum sha'ir o wi wagu tu on o tan
ko oɗo woni ko ɓuri hittude e dendangal ko neɗɗanke on aynina kon. Kono mi wattani yiili womi ndaari mi tawi kadi ala kadi ko woni yeɓorde o tigi e wonɗi yeɓorde o tigi ɗin fof hewtiti tan on, awa haray tan bonnetake. Goɗɗo go kadi wi wondema ɓernde neɗɗo ko piwpiwtata kon, haray ɗum no wayri wasino yeetade o tigi koni hee ko ayyo neɗɗanke wattu yiili ɗan gurdam ma haray minitaji no feƴƴude, seconde ji no feƴƴute, ko atti kon duuɓi ɗin no feƴƴude, lebbi ɗin no feƴƴude, ñalaɗɗen no feƴƴude, ko noon leerji ɗin, ko noon minitaji ɗin, ko noon segonde. ha neɓata tawa hande kadi tawa ko ɗum woni tan o tigi o lanni few ko aduna ɗo, tawa hande kadi ko ɗum woni o tigi, tawa o tigi tan makko on ko aduna o lanni. ɓay noon o tan ko eɓɓaɗo o ti yo wakkilo tinno golla e nder o tan moƴƴere ko heɓa wonantamo saabu heygol moƴƴereji aduna e moƴƴereji lahara. Goɗɗo go kadi wi awa he si tawi noon joni ene si tawile ko ɗan gurdam ma ko ɗan woni manan kumaon awa koni wattu yiili e ƴettugol yeebira ɗan nini ka tawata amara nafoore e muɗum hella aduna, amara nafoore muɗum hella lahara. hara yo musidɓe tedduɓe tan bonnetake, tan yeebetake. anden wondema awa haray tan on no feƴƴude tun seeɗa seeɗa, kono kala ko oti geggadi golli e tan on ɗum ɗon kadi haray hino windede, hino wallinede. Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna nahnu nuhyi lmauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. o aya ɗo no holli wondema awa haray kala oti ko woni gollude kon haray hino windede, oti ko yo wattu yiili. ibadallah, hadhihi lijazatu lmadrasiya ينبغي ألا تذهب هباء منثورا، فكم عانى كثير من الطلاب والطالبات من الفراغ في الإجازات فقدوها فيما لا ينفع بل فيما يضر في الدين والدنيا كالتسكع في الطرقات والتجمع في ميادين القرى أو تحت الأشجار أو في البقالات. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم. haray kono e jaabi Allah tedduɓe ande fewndo o tammo fewndi ɗen ɗo ni fewndo ɗo ko ɗum woni ko wiyete kon année scolaire on, hikka kadi ko ɗum woni o gasi. fewndo ka fewndi ɗen ɗo année scolaire on ko ɗum woni o gasi. joni noon haray fayɓe ɓen fewndo ɗo ɓe yahi ko wiyete kon al ijaza, konti ɓe naati ka congé fewndo ɗo. joni noon haray ko etagol e nder ɗi lebbi ɗiɗi luttuɗi ɗo kañum mawɓe paykoy koye eto hara ɓe yeebirali ɗiɗo kadi ni, tawa ɗiɗo ɗi yarali ni na nin. o tigi o waɗana ɓe programme ji ko ɓe tawata ɓe waway gollude e majji, ko tawata no wondani ɓe nafooreji aduna e nafooreji lahara. hara ɗi bonirali ni na nin. ko waɗi haray si o tigi woni yeebowo tan haray hawnaki nder no wiruɗen ni nane moƴƴereji ɗuɗuɗi haray laawoto o tigi. joni noon haray no woodi sukaɓe heewuɓe hay si tawi na fewndo ka vacance ɗo a taway ko wiyete kon janngugol, a taway hiɓe hayfini fi ɗum ha feƴƴiti. a taway seede mum sa jindi seeɗa wano e nder quartier ji ɗin a taway no heewi ko tawata sukaɓe ɗuɗuɓe groupe molanaɓe hino jooɗi wano e ley lekkoy, hino mawɓi wano e ngeruhoy, hino mawɓi wano ɓon hino e kiyosoy, tawa hiɓe wola affaire fi politique ma no wola fi ballon ma ko nanditata e ɗum. tawa ɓe ala janngude gandal ko yowdiri fi hella diina maɓɓe kan, ɓe ala janngude gandal hay hunde ko yowdiri hella fi aduna, gande aduna ɗen. donc awa haray ɗum ko faljereji non, ɗum ko faljereji non. joni noon neɗɗanke on himo duwa wattude yiili, o tigi o wona tinniɗo, o tigi wona softuɗo, o tigi wona wakkiliɗo, o tigi wona mo yeɓata tan. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki eto wakkiloɗa kippa ha heɓa piiji jowi ɗo e ɗi laawadema. ko ndi woni ɗin piiji ɗon haray no jeeya e majji sagatalakal ma ngal ka wonɗa suka ɗon. o suka yaagal ma haray wakkilo tinno wata yeebu suka yaagal ma ngal. nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadith goo wondema neɗɗaken o sottinoyta teppere makko nen ñande dargal ha o lando e fi piiji seeɗaji no jeeya e majji fi sagatalaka wotigi ngun.
fi sukayagal makko ngal ko honno ngal hiɗɗirno yilte o lande kadi fi gurdam makko ɗam fof kadi ko honno ɗam feƴƴirno. Donc sukayagal ngal haray otigi koye otigi wakkilo fewndo ka woni suka ɗon o wakkilo o janga ɗon ko yeɗɗi o wakkilo o rewa ɗon Allah ko moolana. haray no jeeya e mum kadi cellal ngal oti yo wakkilo fewndo ka selli ɗon o wakkilo o wona jangowo moƴƴa o wona rewowo Allah ko moolana. hara e baali cellal ngal ɗo e nayi ɗo e nawnare nde arde ɓa otigi anda si tawi hara e nawnare aranta otigi ɓay fi oti no selli ɗum otigi anda si tawi ngal cellal dumbayno e nder ngudan otigi ɗam fof. joni noon fewndo ka otigi selli ɗon yo tinno fewndo ɗon yo wakkilo fewndo ɗon ko waɗi si otigi wakkilike o tinnike o rewi Allah fewndo ka o selli ɗon hay si o nawnoyi hande kadi haray ɓa haray ko saabu nawnare nden haray sakkimo e rewgol hande kadi haray tusomo windanede moƴƴereji ɗin. no jeeya e muɗum kadi fewndo ka Allah arsiki otigi ɗon fewndo ka otigi mari moyen ɗon yo wakkilo o wona rewirowo Allah moyen makko on tinno ko moolana ɓay otigi anda ko honno woni royta kadi ɓaawo ɗum ɗon otigi tinno ɗon moƴƴa. fewndo no jeeya e mum kadi fewndo ka otigi mari tan ɗon oti yo wakkilo fewndo ɗon kadi o tinno moƴƴa ɓay otigi anda o tan si continue ɓay yo Allah daru si tawi otigi waɗama joni e kas hande kadi haray piiji ɗuɗuɗi ɗi o falano wadde otigi o wawatta wadde ɗi. no jeeya e majji kadi jowa ɓunɗum ɗum woni gurdan otigi ɗam fewndo ka otigi wuuri ɗo yo otigi wakkilo fewndo ɗo e mayde nden arde otigi yo wakkilo ka wuuri ɗo e mayde nden arde. a waray yo musidɓe tedduɓe haray neɗɗanke on ma ajmal an yahaba al abdu shababahu wa sihhatahu wa ghimah. haray yo musidɓe tedduɓe ala ko ɓuri e labeede ala ko ɓuri yoɗude e fotude nde jiyaɗo on wakkiloto o ƴetta ngal sukayagal makko o ƴetta ngal cellal makko o ƴetta ngungalu makko o ƴetta o tan makko o ƴetta o gurdam makko o ƴetta ɗum ɗo fof o waɗana Allahu subhanahu wa ta'ala kañum e diina makko kan o tigi wona wakkilotoɗo o tigi wona tinniɗo hara o tigi wonali amuɗo hara o tigi wonali lo'uɗo. haray joni noon e nder ɗi ganimaji ɗo ɗi moƴƴereji ɗo haray no jeeya e majji sukayagal ngal fewndo ka o tigi woni suka ɗon ko fewndo ɗon o mari cembe ko fewndo ɗon o mari doole haray o tigi haray no mari fewndo ɗo responsabilité ji moolanaɗi. joni noon haray ɓay ɗo e ɗum ɗon feƴƴude yo taw o tigi wakkilike o jangi ko moolana yo taw o tigi o wakkilike o rewi Allah dewal moolanangal ɗo e o heɓude ko sakkotomo e nder ɗum. ko waɗi no woodi yimɓe ɗuuɗuɓe hay si tawi woni o tigi wakkiloyke ɓaawo ɗum kon haray oti non ninsi ko honɗum o tigi hanno wakkilo fewndo ka wonno ɗon suka. ko waɗi fewndo ka o tigi woni ɗon suka haray fewndo ɗon si o wakkilike fewndo ɗon haray o tawi kala ko o nangi gollugol a tawi fewndo ɗon hino newanimo fota ko hina seeɗa. ibadallah wa kathiru mimman ta'akhkhara talabuhum lil ilm asifu anna marhalata ash-shababi da'at minhum وكثير ممن لم يصبحوا أغنياء إلا في شيخوختهم تحسروا على أن الأموال لم تأتهم في شبابهم وكثير ممن لم يصبحوا رؤساء إلا في شيخوختهم تحسروا على أن الرئاسة لم تأتهم في شبابهم وكثير ممن لم يصبحوا أغنياء إلا في شيخوختهم تحسروا على أن الأموال لم تأتهم في شبابهم. hara yo musidɓe tedduɓe se wattani yiili en taway no woodi yimɓe ɗuuɗuɓe si woni duuɓi ɗin toowi o tigi o ninsay o na'a jaka si o tigi anduno fewndo ka wonno ɗon suka jaka wakkilotono janga fewndo ɗon jaka o tigi wakkilotono janga fewndo ka wonno ɗon suka. ko waɗi si woni sukawo mawɗo wo janguɗo wo faamay janguɗo wo heɓay gandal ngal kono noon ko suka on haray ngal ɓuri e newanade. ko bana noon kadi no woodi yimɓe ɗuuɗuɓe kadi taway si ɓe heɓi moyen fewndo ka tawata ɗon duuɓi ɗin toowi taway hiɓe yelotono hara nun ngu ngalu aran oti hendino ngu fewndo ka wonno ɗon suka. no woodi kadi yimɓe ɗuuɗuɓe si woni duuɓi ɗin toowi ɓe heɓi laamu fewndo ɗon a taway o tigi no yelo hara ngu laamu o tigi hendino ngu fewndo ka wonno ɗon suka a taway ɗi ɗe yelande fof haray hino woodi ɗum fof ko honɗum holli ko wondema koni he sukaɓe yo ɓeydu wakkilade sukaɓe yo ɓeydu tinnade sukata jaɓu wonde suka amuɗo sukata jaɓu wonde jasuɗo ɗum ko ella noon so woni sukaɓe joni tawa ko moɓagol kirɗingol
jangata diina jangata kayeji mum jangata hay hunde wakkilota ko ekkito métier wakkilota ko ekkito ɗaɓɓere e waɗa hay hunde déjà hande kadi oti o wonte woni dongal e hoore mawɓe makko ɓen haray ɗum ko ella noon no jeeya e majji kadi nawɗeni ko wiyete kon cellal ngal ko wiyete cellal ɗum ɗon kadi ko ngalu noon fewndo ko ngal cellal woni ɗon oti yo wakkilo o tinno fewndo ko o selli ɗon ɗo e nawnare nden arde oti yo wakkilo fewndo ɗon o tinno ko moolana hara o tigi o yeebaali cellal makko ngal ko waɗi bani adama on no andi ko alhaali mum ko feƴƴi kon haa ka fewndi ɗon kono noon ila ɗon heɓi yeeso o tigi o anda alhaali on ko honno no jeeya e majji kadi ngalu ngun o tigi fewndo ka o mari ɗon yo wakkilo o tinnora ngalu makko ngun fewndo ka tawata ɗon o tigi hino mari ko waɗi haray si tawi o tigi o wakkilike fewndo ɗon ɗum haray no moƴƴani o tigi fota e telem makka aduna makko e telem makka di ka lahara makko ko waɗi haray e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hari ɓe moolotono ko moolana e ko wi'ete baasal ɓe moolotono e fee ɗum haray goɗɗo goo landi ɓe nulaaɗo ko fiyo ɗum moolanto ɗum ɓe maaki inna arrajula ida garima haddatha fa kadaba wa wa'ada fa akhlaf rawahu lbukhari neɗɗo on si tawi tun o woni tampuɗo haa feƴƴiti tawi jamaale moolanaɗe kadi ari kadi fawaade kadi hari e hoore o tigi si o tigi wattanaali yiili aray ka o tigi yewta o fena hawnaaki kadi ka o fodata kadi o lundo ɗum ɗon le fof koko lundi tawata saria dina l'islam kan haray neɗɗo yo wattu yiile e ɗin ɗon fof o tigi o tinno o wona respectowo sariyaji allahu subhanahu wa ta'ala ɗin ko allah yamirimo kon yo o tigi waɗu o tigi tinno e ɗum ko moolana ɗon haray ɗum ɗon ko moƴƴere moolanande wonande neɗɗanke on haray no jeeya e majji kadi gurdan o tigi ɗan fewndo ka o tigi wuuri ɗon ɗo e mayde nden arande o tigi yo tigi wakkilo dey ko waɗi mayde nden nde taƴey kala ko wi'ete weli foti o tigi koyo wakkilo o tigi o tinno fewndo ka o tigi o wuuri ɗon ɗum ko hunde moƴƴere noon haray ko wi'ete mayde wata o tigi innu wonu yelotoɗo mayde dey nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadith mo tawata ko abu hurairata radiallahu anhu woni ko filli ɓe maaki la yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musi'an fala'allahu yasta'tib rawahu al-bukhari nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hay gooto e mooɗon wota yelo mayde dey hay gooto e mooɗon wota yelo mayde nden ko waɗi fewndo ka o tigi wuuri ɗon ko imma tawa o tigi no moƴƴinde golle ɗen si tawi ngurdan o tigi ɗan ɓeyditike ɗon o tigi hara moƴƴereji o tigi ɗin ɗi ɓeyditike maale tawa hari o tigi no bonnude kono so tawi ngurdan o tigi ɗan no continue hawnaaki o tigi haray no mari tan ka o tigi wakkiloto o tuuba o laɓɓina o rutto ka allahu subhanahu wa ta'ala kono noon so tawi ma nden jilike o tigi hannde kadi haray ɗi moƴƴereji ɗa taƴi o tuubugol ɗa kadi taƴi ko ɗum waɗi sinulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wota o tigi yelo mayde nden awa haray o musidɓe tedduɓe ko wattugol yiili e ɗi alhaaliji neɗɗanke on ko o tigi kala ko o golli kon yo anndu ko ɗum woni o tigi ko o yoɓete kala ko o tigi golli kon ko ɗum woni o tigi yoɓete si o tigi golli ko moƴƴi moƴƴereji heewɗi haray no o tigi tawaye no marana allah dandu si o tigi kadi golli boneji ɗum noon kadi haray ko ella moolanaɗo noon hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala on yo waɗu en julɓe tinniɓe softuɓe wakkiliɓe fota ko hina seeɗa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقاه وقاه ومن أقرده جزاه هرأي جابي الله تدبه on ɗaɓɓirama hulugol allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi kala hulɗo allah dandaymo
kala ñawluɗo allah subhanahu wa taala yoɓi to yayi o tigi harayo musidɓe tedduɓe no wiruɗen ni nane fewndo o tan mo fewdiɗen ɗo ko fewndo ka tawata ɗo fewndo ɗo lekkolji ala ka yaheede awa haray alhamdulillahi fewndo ɗo haray ko ɗum woni allah subhanahu wa taala no walli en duuɗe ɗuuɗuɗe no e nder saare Conakry nden duuɗe ɗuuɗuɗe no e nder saare Conakry nden haranayo musidɓe tedduɓe goto kala yo wakkilo sukaɓe mum ɓen hara ɓe yeebaali ɗi lebbi ɗo ɗiɗi kala hara ɓe yeebaali o tan ɗo fof ɗum ɗo fof tawata hannde kadi tawa ɓe heɓaali moƴƴere hay hunde e nder ɗum ɗo o tigi yo wakkilo ƴetta pay koye naɓa koye ka duɗe ka alqur'ana wona jangede ton o tigi o wakkilo ɓe janga ɓe hunjo alqur'ana on ɓe janga defte goo kadi ɓe janga matiére ji diina ɗin ɓe ɓeydito hella ka diina maɓɓe ɗum ɗon no ɓuri ko tawata kon ɗi lebbi ɗo ɗiɗi kala ɗiɗo fof woni yeebaɗi hiɗen tori allah subhanahu wa taala yo allah arsuko en okki bagol ɓeygureji meɗen ɗin adde yo musidɓe tedduɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makuno kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ɓe maki on fappu moɗon ko on ayninaɓe mum be landitoyte fi ko aynina kon haray jongalle no aynina ɓeygure muɗum nden o tigi o landitoyte fi ɓeygure makko nden suddiɗo no aynina galle modi mum ɗen o landitoyte fi ko o aynina kon gollowo no aynina golle patron makko on o landitoyte fi majje goto kala ko aynina ɗum mum be landitoyte fi ko aynina kon joni noon wano telemma fi koye pay koye si o tigi occupike pay koye koye o tigi waɗani ɓe programme ji no ɓe yeɗɗira no ɓe kelɗira haray ɗum ko nafoore moolanande allah dandu si o tigi waɗali ɗum haray ɗum ɗon ko faljere noon ko waɗi ɓe wi man lam yuhattiti li najahihi faqad hattata li fachali mo waɗali programme fi no réussisira haray o waɗi programme noron ka réussisirde haray sa wonali pay koye ma koye programme fi no ɓe kelɗira andu ila ɗon a waɗaniɓe programme fi no ɓe yiltitora ɓaawo awa haray so oti kippiɓe o organise o waɗi organisation molanaɗo fi no ɓe yeɗɗira ɗum haray ko nafoore noon amma si oti terti keɓe hande kadi ko pay koye ka laawi hande kadi ko ɓen ɗon woni ko teɗɗitotoɓe hande kadi ko ɓen ɗon andi ko honto ɓe fof maɓɓe ɓe ñallata ko honɗum ɓe gollata e ñallal ngal ko honto ɓe hiirata ko honɗum woni ko ɓe gollata harayli ɗum ɗon ko ella noon haray ɗum ko ella noon ɓe wi anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yahtadi haray neɗɗo wata lando no o tigi wayiri sa faala andude no o tigi wayiri ndaaruɓe o tigi wondi ɓen no wayiri noon haray pay kunkun si o jokkodiri e pay koye kelɗukoy o kelɗay si o ti jokkodiri e pay koye tawata janggata diina janggata l'école janggat jokka hay hunde sowona haylagol tum fija haray hawnaki kadi nde o ti kañum kadi wayiri noon awa haray en torodiri e to ɗen kippen koye pay koye hande ko ɓeɗo wonoytama ko baɓɓen janggo koye pay koye hande ko ɓeɗo woni ko ɓeɗo wonoyta mawɓe ɓen janggo koye nder ɓeɗo karama koɓɓen heɓoyto koye nder ɓeɗo jooma jawdi en heɓoyto koye nder ɓe woni lamɓe ɓen ko heɓoyto dendagal yimɓe kelɗuɓe ɓen fof koye nder ɓe woni ko heɓoyto joni noon haray etoɗen dankoɓen ɓe goto kala no aynina ɓeygure mum nde mum be landitoyte fi nden haray noon no jeeya eko anini eko maapini eko sunini allah dandu neɗɗo ñandiral ngal nde tawoyta o kalifu mo allah halfinimo allah landitoyomo fi ɗum tawa e nele oti wattano yiili oti kippano oti ne ano nedi dina l'islam ha ɗum ɗon haray ko ella dey ɗum ɗon haray ko ella noon ɗon on haray allah dandu si woniroyi noon haray ɗum ɗon o tigi haray mo maafi kon to tawoyta allahu subhanahu wa ta'ala kadi ko heewi kon si o tigi ne'iriɓe nedi dina l'islam allah waɗiɓe jangi dina l'islam ɓe faami ɓe watti e kala koye kadi koɓe woni jangude ɗum ɗon wonay kadi saabu ha ɓe hula allahu subhanahu wa ta'ala ɓe jendina sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wona teddinoɓe mawɓe maɓɓe ɓen ɓe wona ne'iɓe ɓe heɓa ɓe mawɓe maɓɓe ɓen ha e jama hedditi ɗon heɓa nafuureji maɓɓe amma yo allah dandu si tawi ɓe yeebama ɓe tertorama ni haray hawnaki nde ɓe lorrata hoore maɓɓe ɓe lorra mawɓe maɓɓe ɓen ɓe lorra kawtal ngal ɓe lorra jama on haray ɗum ɗon fof ko hombo woni saabu mum ko tawɓe ɓen ko kippinaɓe ɓe ɓen ronkiɓe kippugol kippande no hana kippirede noon hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala o yo allah fewnu en fewnana en zurriyaji men ɗin yo allah fewnu en fewnana en zurriyaji men ɗin yo allah fewnu en fewnana en zurriyaji men ɗin hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala o kala tawɓe ɓen no feewi e maɓɓe yo allah ɓeydanɓe peewal ngal kala tawɓe ɓen hino ɓoyli yo allah fewnuɓe ɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allah arsuku sukaɓe men ɓen gande molanaɗe waɗaɗe barki
yo Allah arsugo ɓe gande molanaɗe waɗaɗe barki yo Allah arsugo ɓe gande molanaɗe waɗaɗe barki nafayɗe aduna nafa lahara birahmatika ya arhamar rahimin tawɓe ɓelle kadi mara zurriyaji yo Allah hokkoɓe zurriyaji wonanayɗi ɓe saabu moƴƴereji aduna e lahara birahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون